Samo da se ovo primi potvala vlažnog zraka. Eto. Tu bi trebalo biti to. Mislim. Evo nas ovdje, dragi ljudi, u drugom dijelu proživljavanje na Dravi. 24 sata. Ovdje smo, evo ja i Ivor. Za sad smo sami. Tu je pored nas Drava, čuje se. Zapalili smo vatricu i proživljavanje počinje. Jel hladno, Ivore? Pa nije. Tek sad neće biti kad smo zapalili. Dobro smo obučeni, slojevito. Vani je, kažu, -2 do -1. Rekao. Dole je voda. Tu je jedno palo drvo. Tamo preko je, znači, druga obala. Slabo se sad to vidi. U svakom slučaju drvo je palo u vodu. Evo sad će nam Ivor ukratko da kaže šta on tu ima zapasom, šta to toliko je okačio na sebe. Nema šta nema. Kada krenemo od početka, najosnovnija stvar je, znači, nož oko pasa. Ima ova dva zaštitna da ne ispadne. Znači, lagano se koristi, izvadi praktično. Znači, kvalitetan nož, već sam rekao nekoliko navrata, nabavio sam ga na placu za jako jeftino, dobro naoštrio. Znači, metal je duž cijele drške, znači u komadu, to je jako bitno. Dalje po bitnosti je ovaj survival kit, Nomadic survival kit, koji u sebi ima, a ne znam koliko, možda 30-40 stvari koje ti mogu trebati, znači kvalitetna šivana torba. Od stvari to ću napraviti poseban video šta točno ima u njemu. Još bi naglasio da ima karticu koja pokazuje radioaktivnost. Znači, to će biti, kažem, poseban video jer ima jako puno detalja oko toga. Druga stvar je noćni uređaj, znači bliskog dometa koji zoomira puta 2, služi za kretanje prostorom, znači uz pomoć da gledaš i krećeš se, znači za blizak domet. Dalje imamo isto noćni uređaj koji je dalekog dometa, znači do zoomira puta 4 i služi za osmatranje, znači daleko. I koristi se isključivo, ne baš isključivo, ali najbolje je da se koriste u kombinaciji. Znači da se prvo sa ovim dalekometnim može uočiti nešto i ako je, na primjer, ako nema nikakvih prepreka niti nikakvih ljudi životinja, onda se kreće sa ovim. Znači koristi se u kombinaciji. Ovdje još trebam napraviti princip kako da se zatvori jer nije originalna torbica. Dalje što imam ovdje je pepper spray, znači ono skroz da bude pri ruci u slučaju, znači, nekog napada ili nešto. Ovo je pepper spray, znači ova veća verzija,
šprica mislim preko 10 sekundi, što je dosta. Domet je minimalan kao što piše 1 metar, znači ispod 1 metra nije toliko učinkovit. Znači između 1 i 4 metra je učinkovit. 4 metra je ono sigurna udaljenost. I ovo je znači fog magla, način raspršivanja. Postoje dva načina, jedan je magla, znači da je šprica široko, sa njim je puno teže fulat, ali je nešto malo, ajmo reći, manje učinkovit i postoji način da ide onak drito, da šprica, što po meni ja ne preferiram zato jer s tim trebaš biti precizan, pogotovo ako je nešto u mraku ili polumraku ili u žurbi ili tak nešto, ono, o preciznosti ti ovisi može čak i život, tako da ja sam odabrao ovaj sa većim dometom. Ovdje je znači isto ključ od auta u slučaju da, znači da je potreban bijeg hitan, da mogu otključati auto, uletiti u auto i odmah staviti ključ u bravu i početi bježati, što je jako bitno, bitnije nego što se čini. Dalje, ovdje u džepu imam znači bateriju 150 lumena, ima znači dva moda, jedan ovaj slabiji mod, širi i ovaj jači mod. Sad ne znam koliko točno, i ovaj signalni naravno, ne znam sad koliko točno može raditi, ali ja mislim da preko 3-4 sata u slabom modu radi bez da se smanji učinkovitost. I zašto je baterija jako dobra? Zato jer kao prvo može se puniti na USB, ovdje se puni preko znači utičnice ili najčešće powerbanka, to znači da možete imati powerbank u ruksaku, jedan kabel i bateriju možete uz jedan powerbank od 20.000 mAh može se koristiti, ja mislim da čak i danima svjetiljka, tako da to je praktično. I u slučaju da nemaš izvora struje, a svjetlo je znači po noći znači isključivo bitno, probajte zamisliti što je bilo da ste bez ikakvog svjetla, znači to je ono. Hoću reći, postoji znači ova opcija da se puni znači preko kinetičke energije, znači ručno. 1 minuta ovog vrtenja u otprilike ove brzine je dovoljna za 5 minuta da baterija svijetli. Znači odnos, mislim ako se tako kaže 1:5. Dalje, ne znam je li to. I ovdje imam mobitel, znači. I to je to što trenutno imam na sebi. A ovo tu je jedna svjetiljka koja je izvorno namijenjena za bicikl. Znači ovdje ima opciju da se pričvrsti za nešto, za bicikl. Ovdje se može jednostavno ovo izvaditi. U slučaju znači da imate nastavak, na primjer može biti na glavi u obliku ko kacige, može biti negdje, ne znam, bilo gdje, znači da su vam ruke slobodne, u smislu ko naglana svjetiljka, i možete nabaviti više ovakvih. Jednu punite u ruksaku ili u autu sa powerbankom ili s nekim izvorom energije i kad se ova isprazni samo zamijenite ono ko senžer na puški, ono samo se zamijeni i imate punu. Ova baterija ne znam koliko točno ima lumena, ali je jako učinkovita. Ovdje ima znači... Za koju svrhu je ta baterija, svjetiljka? Da, znači ova... U žar leti. Svrha ove svjetiljke je znači osvjetljavanje okoline. Znači za razliku od ove, evo sad ćemo usporediti. Evo znači ovo je ona moja svjetiljka. Mislim čak i ova na kraju moja. Znači ovo je prva svjetiljka u slabom modu, u jačem modu. Ovo tu je znači u najjačem modu. Evo vidi se iza, ja mislim da je, znači domet je 500 metara, pola kilometra i to ono jasno svjetli. Znači tamo se može vidjeti bilo šta. Znači ono jasno se svjetli, nije ono mutno i služi znači za brzo skeniranje okoline. Znači evo ga, znači na horizontu, evo ga, potencijalne opasnosti mogu dolaziti evo iz onog smjera ceste, iz onog prolaza u šumi, ovdje gore, tamo kroz onog prolaza, od one strane prolaza, znači u sekundi možete vidjeti ili vam netko ili nešto prilazi i kakva je situacija na horizontu. Ovo je još jače. Znači isto dobro osvijetli, a puno više znači štedi. Evo ga. Ovo je najslabiji mod i onak relativno dobro osvijetli. A puno manje baterije troši.
Znači ima opciju da se puni na USB isto preko powerbanka. Znači doslovno može se montirati na glavu, može se povući punjač od powerbanka u ruksak i znači imate praktički, nije beskonačno, ali može svijetliti stvarno jako dugo. Još ako imate rezervnu, na konju ste. To je u biti, znači može se nazvati kao neki mini reflektor. Pa da, svjetlo, doslovno ko reflektor. Troši malo znači energije, namijenjen je za biciklo, ali također ima namjenu i mimo bicikla. Ovdje, dobro. Još ne znam šta bih rekao, ovdje ima znači u kojem ste modu, 1, 2, 3 po jačini i ovo je koliko ima baterija, ako se ne varam. Znači stanje baterije ovo ACC. Da, vidjet ćemo sad kad upalimo. Da. Znači da je nije Baterija napunjena skroz, ali da ima više od pola da je napunjena. Evo. Znači baterija na 2/3 i ovo je znači mod. I znači zašto je toliko učinkovita s obzirom na potrošnju, zato jer ima ovdje veliko ogledalo. Znači ovdje gore jedna ledica jaka i ovo ostalo ogledalo koje znači iskorištava sav potencijal te ledice. Ovo je listica, ljudi. I došla nam je pored vas. Došla nam je listica. Ne jebe živu silu. Odi, mac. Odi malja, dođi Lija, daga. Još će doći. Dođi Lija. Doći Lija. Odi. Doći. Znači vidite, Doći. oči svijetle, znači Lija nam je došla. Uhvatili smo je. Lija, Pritomili smo je. dođi. Dođi. Eto, to je ljudi Lija bila. Znači očekujemo sljedećeg vuka ili divlju svinju. I smislili smo način kako da se zaštitimo od takvih. Evo ga, još i tamo. Vidiš oči. Kroz granje, ali oči se vidi. Znači ona se tu krije, oči se reflektiraju. Evo je, Dolazi. dođi. Dođi. Odi. Mala Lija. Lija. Opa. A tu da smo još 10 minuta ona bi došla da je pomazimo. Dođi. Kažu kad lista prilazi. Da je moguće vjesno. Da. Baci je tu dole na distancu. Evo, opa. Dobro. Ajde vamo sad povuci se. Znači ovdje smo na Dravi. Tu je listica veoma pitoma ili bijesna. Od to dvoje nešto. Onda smo je mjesa bacili. Onda je svjetlije. Ili možemo kasnije vidjeti da li je pojela, nemam pojma, ne moramo sad snimati, ali bilo bi dobro da vidimo kako jede. Znači blizu je mjesa. Evo ga. Našla je meso, eno ga jede mala Lija. Eno jede Lija meso. Pojela Lija meso. Progutala je. Gutnula je, to sam tak. Ona je to progutala. Evo je, dođi vam. Evo vidite, možete promatrati životinje sa noćnim uređajem. Onda je listica. Gdje je kamera? Opa, ali gasi svjetiljku na glavi. Ne mogu sada. Tam. Otišla je. Dobro meso. Vatre. Na plamenu pečemo meso. Evo nas u lijepu vatricu. Sa nama je Dačo Outdoors i oko nas je ništa, znači šuma i mrak. Znači evo Dačo, imam prvo pitanje za tebe. Prvo što bi ljudima palo na pamet, kako ostati siguran ovdje u ovakvim uvjetima. Znači uvjetima gdje se ne vidi ništa oko tebe i gdje, evo kao što smo malo prije mogli vidjeti, znači dolaze životinje, eto bez straha skroz do nas. Znači imali smo slučaj gdje je lisica došla na 2 metra od nas bez ikakvog straha.
Znači moje pitanje je kako ostati siguran u takvim uvjetima, konkretno u šumi. Super pitanje. Kao što si rekao, ovdje se nalazimo u šumi i nema blizu kuća, nema blizu ljudi. Mislim, totalno neka vrsta zabiti. Tu je Drava teče i super štimung, ugođaj. I to što nam se desilo večeras, da pošli smo da se namirimo, da spavamo i tako to, mada smo već prethodno se dogovorili da ćemo držati stražu jedan drugome dok spavamo. I dobro, sad možda netko od nas misli da nije to baš potrebno, niko neće dolaz, bla bla bla, kao što inače možda ljudi i razmišljaju, pa možda i mi tako nekad. Ali u biti ta naša odluka da držimo stražu se pokazala itekako korisnim. Ubrzo, dok je Ivor postavio šator, je lisica iznenada došla blizu nas i uperili smo svjetiljku, oči su počele da svijetle. I evo, na snimku ste mogli vidjeti koliko je lisica bila sa nama, koliko je blizu dolazila, čak i ovdje iza znači dolazila. Šunjela se sa svih strana. To je sad, mislim, ništa specijalno. Mi smo bili budni, evo imali smo ovu mačetu, Ivor imao veliki nož, tu su i petarde i mislim, eto, ako bi lisica bila bijesna ili nešto, da evo otjeramo ili da se obranimo. Tako da je i vuk ili ne znam šta. Ali, kažem, sve je to super dok smo budni, jel? Ali jednostavno, kad želite u prirodi da spavate, ako vas je dvoje, trebalo bi jedno obavezno držati stražu, biti budno. Pored vatre, znači vatra isto štiti od zvijeri da ne mogu doći baš blizu vas, ali oko vas, znači mogu se šunjati kao što je lisica. Lisica je bila od vatre jedno 4 metra. Tako da evo ja moram biti od vatre jedno 2 metra da bi nekog efekta bilo. Sad ćete vi reći da lisica nije ništa sad nešto specijalno opasna, ali ona je primjer da ako lisica se šunja tako blizu i dođe blizu do vatre, da jednostavno mogu tako i druge divlje životinje. Zašto ne? Mnogo opasnije od nje. Divlja svinja, vuk, divlja mačka, čagalj, neki divlji pas. I onda odjedno da vas zaskoči, jel? Eto, mi smo imali sreće da lisica je bila koliko toliko miroljubljiva, odnosno nije agresivna, dali smo joj jest i ona je otišla svojim putem, ali nikad ne znate. Onda osim toga, sigurnosni faktor je veoma bitan, ne u pogledu samo divljih zvijeri, nego u pogledu i ljudi koji su negativno nastrojeni, da jednostavno osoba koja je budna treba znači obratiti pažnju na sve ono što dolazi. Znači sad ovdje momentalno nešto čujemo ovdje. Moguće da je opet lisica. U pogledu sigurnosti, osim znači mačete, normalno, osim mačete i noža, može biti veći ili manji, nije bitno. Dobro imati znači svjetiljku koja daleko osvjetljava i tako možete sa ovog mjesta gdje je stražar, i to gdje sam ja mjesto, to je nekako takozvano stražarsko mjesto uz vatru. Iza je znači jedna tenda koja eto, štiti malo od rose ili tako reći da se nešto ne zaskoči iza leđa na vas, tek tako, a s ovim znači obasjavate oko sebe
I normalno odabrao sam da mi leđa budu okrenuta ka rijeci Dravi, jer tu postoji najmanja opasnost da bi neka veća zvijer došla odozdol, mada lisica se provukla. Ali u svakom slučaju i vidjeli ste da se provukla, ali u svakom slučaju sad da se neka veća zvijer provuče, to je malo sada manja vjerojatnoća, a osim toga ta površina koja je ispred mene je dakako vrijednija pažnje, tako da morate se negdje okrenuti. Ja sam odabrao tako i ispred mene je znači vatra kao neki obrambeni zid ako bi se zvijer zaskočila sa strane nasuprot mene. A evo kažem, ako se tiče nekih ljudi, možete sa ovakvom svjetiljkom da ga uočite na velikoj udaljenosti. Ovdje su grane pa ne može sada da se vidi, ali ova svjetiljka može do 500 metara zračne linije da baci da vidite. Također i noćni uređaj, evo ovdje ja imam jedan, ovdje znači možete vidjeti imam jedan znači noćni uređaj i znači mogu da osmatram sa svjetiljkom ili ako želim da naometam posjetioce sa svjetiljkom, onda jednostavno uzmem noćni uređaj i osmatram. Evo. Isto mogu samo da vam pokažem, mada vi ste to već vidjeli i također ste kod Ivora vidjeli. Imamo različite uređaje. Oni moraju imati kapicu, ovi analogni, dok je svjetlo. Evo. I onda normalno sa svog osmatračkog mjesta uz vatru gledate, jeli, tamo šta se događa s ove strane, s one i tako to. I to su te stvari. Sada ako želite naprednije, trebate oko sebe postaviti senzore pokreta koji kad detektiraju pokret, oni trebaju vama javiti zvučnim ili svjetlosnim signalom. Odnosno da taj detektor pokreta aktivira zvučni ili svjetlosni signal, ovisno što želite, ili oba dvoje. Tako da u pravo vrijeme budete obavješteni da na nekoj udaljenosti proizvoljnoj se nalazi netko, da li čovjek, da li zvijer, i tako da možete reagirati pravovremeno. Evo, to su nekakvi savjeti vezani za sigurnost. Naravno, toga dosta ima. Kad ste sami, to je kompleksnije. Možemo to drugom prilikom. Evo, pošto smo večeras ja i Ivor tu, nas dvojica, tako da je prikladno bilo da objašnjavam sigurnost u prisutnosti dvoje ljudi, a ne jedna. Evo. Eto, sad ubrzo će ta straža započeti. To bi to bilo što se tiče ove teme. Koliko bi po tebi bilo idealno da imamo smjena i koliko bi te smjene trajale? I kako procijeniti šta je idealno? S obzirom, ajmo reći, za nas dvoje. I šta bi bilo da nas je više? Što se tiče nas dvoje, da bi se naspavali što više u komadu, možemo da odradimo 2 smjenjivanja. Jedno smjenjivanje, odnosno jedna straža bi mogla trajati nekakvih 2 sata. Znači 2 puta jedna osoba po 2 sata i 2 puta druga osoba po 2 sata. To je 8 sati. Ukupno 8 sati. To je znači ako počnete u 10 sati, vi ste do 6 sati završili s time i normalno svaka osoba je spavala po 4 sata. 4 sata ne izgleda nešto puno,
ali 4 sata je bilo bezbjedno i u sigurnosti i možete da ostvarite čvrsti san. A ako spavate 8 sati kao zec, bez neke sigurnosti, mislim da možda nije to najbolji san. A da ne pričam, Da možda iduću noć nećeš spavati uopće. da, kažem vam, sad je bila nama u posjeti lisca, to je na Dravi. Kad budemo bili u nekim većim šumama, to može biti neki divlji vuk, bijesan pas, možda i medvjed, tako da nije baš mudro da oba dvojica spavaju od večeri do jutra. A što se tiče više ljudi, tu onda znači mogu stražu držati istovremeno više ljudi i straža će biti efikasnija. I istovremeno više ljudi da spava. Više ljudi drže stražu, više ljudi i spava. Tako da sve postaje bolje. Zato je moj savjet da u svakom slučaju povezivate se i da imate neke bar manje zajednice da bi mogli u šumi biti što sigurniji i da se što više naspavate. Evo, počela je moja straža. Ivor ode Mija. Laku noć. Znači Ivor je sada siguran, ja stražarim i to će njegovo spavanje trajati 2 sata. Ili možda dok ga lisca sa druge strane ne zaskoči. Laku noć Ivore. Laku noć. Dobro jutro ljudi. Evo vidite ovdje. Minus je upekao i mora se vatrica pojačati. Kao što vidite. Također ova kapa dobro dođe da nas zaštiti od minusa, jer zaštićeno je sve osim očiju. Možete naočala staviti, biti i modni mačak. U svakom slučaju trebate biti adekvatno obučeni da se ne bi nahladili. Tako da evo, tamo u šatoru Ivor spava, ja držim stražu. Eto, to je to. Pozdrav sa hladne Mure i Drave. Evo dok Ivor spava, zvijeri se dovlače. Oh shit! Šta je bilo? Šta je bilo? Nešto je šušnulo. Evo upravo vidite jedno. Znači vidite sad tu. A Ivor ovdje spava. Ona dolazi opet.
Evo tu pored Divora prolazi. Sad će ući u šator od Divora. Sad je tamo kod Divora. Evo ga ljudi, sviće zora, odnosno jutro dolazi. Ovo je Drava, ušće, sa druge strane Mura. Ovdje je dolazila Lisca. Super je bilo. 24 sata divljine na Dravi. Evo skoro je na Muri. Ivore! Smjena. Ivor u šatoru. Smrzao sam se. Smrzao se ko neka stvar, jel? Bruka. Bruka, bruka. Osvanulo, a? Da. Cool. Imamo još nekih 2 sata da bude 24 sata, a? Sad će 7:30, znači u 9:30 bit će 24 sata. Eto ga, još 2 sata i izdržali smo. Evo nas, upravo završavamo 24-satno preživljavanje u divljini. Trenutno na Dravi, na ušću Mure i Drave. Mure i Drave. I evo želimo da to proslavimo sa domaćim čajom. Pa evo, znači tu je bila vatra čitavu noć, ostao je žar. Nasuli smo vode. Voda je sa švarcvalskog izvora. Znači donio sam iz Njemačke. Prirodna voda sa Švarcval planine. I čaj je naravno prirodan,
sad ćemo da stavimo, imamo ovdje različitih čajeva. Stavit ćemo svega pomalo, ovo je taj planinski smiješano sve, planinski čaj. Ova posuda je proizvedena za vrijeme Jugoslavije. Dobili smo poklon iz Slovenije, tako da se zahvaljujemo ovim putem. Ovo je zaista kvaliteta dobra, pošto starije šerpe su dosta kvalitetnije nego novije. Malo ćemo kadulje. Ovo je kadulja. Onda ćemo staviti malo smrekine bobice. Imamo smrekine bobice isto. I da kažemo ono, da ne bude da je bek cicija, pa ćemo dodati još malo i ovoga. Eto, to je to, dovoljno je to. Ono će tako kuha, kad prokuha, to je to, znači završio proces i mi ćemo da fino pijemo. Objasni zašto je po tebi bolje stavljati više različitih čajeva nego na primjer samo jednu vrstu. Kao prvo, tu su različiti ukusi. Osoba koja pije, znači može da iskusi istovremeno više okusa i to je zanimljivije, jel tako, nego samo jedan. Onda drugi razlog je da jednostavno svoje tijelo pomognemo sa više ljekovitih biljaka, što je bolje, znači sa više nego samo sa jednom, pošto svaka biljka ima neko svoje svojstvo. Samo je bitno da pazimo da ne bi pomiješala sa nečim što ono ne ide. Jel? Dobro, tko se razumije u to zna šta ne ide, ali većinom takve su biljke da se može miješati. Evo sam ovaj planinski čaj, to je već smiješano od ljudi koji beru trave, oni već to smiješaju po nekoj svojoj recepturi i planinski čaj ima izvrstan okus zato što sastoji se od više tih prirodnih trava. Jel? Upravo smo otkrili da ova biljka, ako se ne varam, to je neka vrsta preslice. Ovako izgleda, da može služiti kao brus papir. Da, a vidite ovo. Sad se treba okretati i mijenjati. Neće oštetiti metal, znači baš pulira. Da, super izgleda. Evo, ovako.